kwa sababu ya matoleo. Nĩ kĩrĩro kĩa bamĩrĩ ĩmwe kuma itũra rĩa Nderi Kikuyu kaunti-inĩ ya Kiambu igĩthingata kĩhoto kĩa mwana wao ũrĩa maugĩte akuĩrĩire moko-inĩ ma maabitha a borithi na njĩra ĩrĩ na kĩriga Kayole kaunti-inĩ ya Kiambu. Kũringana na bamĩrĩ ya Charles Ndung'u wa ũkũrũ wa mĩaka 23, Ndung'u aikĩtio ngono nĩ maabitha a borithi ĩndĩ kwa makĩria ma ihinda rĩa mĩeri 6 makoretwo makĩmwetha. Nĩtũrenda kũmenya nũ woragire Ndung'u na moragire na gĩtũmi kĩrĩkũ, nĩ tondũ mwĩrĩ wa Ndung'u ũracokire kuoneka thutha wa ciumia 6 kuma rĩrĩa ahorire mwarĩ wa nyina thimũ na akiuga atĩ nĩanyitwo. Kuma hĩndĩ ĩyo bamĩrĩ yake hamwe na atumia ake a maiko maratũrĩte mathiũrũrũkĩte borithi, gũthiũrũrũka mathibitarĩ na nginya city mortuary na magatuĩka matirona mwĩrĩ ona kana mwana ũcio wao. Na alibebaniwa kajuujuu na maaskari hapo akapelekwa junction na pikipiki yake ikachukua kwa barabara. Hiyo ndio kitu mimi niliambiwa na watu wa pikipiki hapo hiyo area yangu. Niliambiwa tikao ni brother yako amebebaniwa kajuujuu, amepelekwa Zui, amepelekwa na hiyo side ya Kayole junction. Sasa mimi sikushinda, nikasema hai Ndochi. Kwenda kuuliza station tunaambiwa hakuna mtu kama Ndung'u huko. Kayole Matopeni yuko huko Kayole junction. Makĩaria mũciĩ-inĩ kwao hĩndĩ ya igongona rĩa kũmũhurũkia nĩ mahithũrĩtie kĩeha kĩao rĩu kuona kĩhoto kĩa mwana wao kĩaya gũthinĩkanio. Kuniambia ameshikwa, akaniambia ameshikwa Kayole kona, nikarash kwenda huko kumwangalia nikidhani ni kona huko kwetu Huruma, nikapata sio huko, kumbe ilikuwa kona ya Kayole. So after hapo tukaendanga police station kumwangalia, tukakwanga tumezunguka kwa police station hatumpati, tukienda mochari ya yuko kwa hospitali. Hata hiyo Mama Lucy yenye tulimpata tulikuwa tumeenda, tunaambiwa bado hayuko huko. So tumekwanga tu tukizunguka for 6 weeks hatukuwa tunampata. Sasa hata serikali tutaiambiaje? Bado tuambie tu achane tu na vijana wake. Hata mtu akifanya kitu tu washike tu, hata iribasi wamfanyie, wampeleke tu mahali tu, hata wasiue mtu, wasiguze mtoto wa mtu. Mtu ako na uchungu wake. Sisi tunasikia vibaya. Nĩ gĩko gĩkũmithĩtio na njĩra nene makĩria nĩ mbeũ njĩthĩ arĩa macakaĩte kuongerereka kwa njũragano cia ũnyamũ iria ikoretwo igĩtũngio mbeũ njĩthĩ. Nyina wa Ndung'u, mwarĩ wa nyina, oro hamwe na mũrũ wa nyina marekĩrwo ngari na maratwarwo nginya kũrĩa kũndũ gwĩtwo Mama Lucy Kibaki Hospital, kũrĩa mwĩrĩ wa Ndung'u ũratũraga kahinda ka ciumia 6, ũndũ wĩna marũrũ maingĩ mũno. Na nĩtũkwenda kuga wĩra ũcio ũrarutwo nĩ borithi wa gũtuĩka atĩ no morage ciara citũ magĩcitunya kĩrĩa gĩkĩao. Mimi nikajua nenda kutuambia story ama Ndochi mali yako ama kani mgonjwa ama kako vitu mbaya. Mimi kuona tuliambiwa Ndochi amekufa. Bamĩrĩ ĩno nĩ ihoete ũthuthuria ũtabanio wa ũrĩa Ndung'u oragirwo na arĩa makuruhanĩtio moerwo makinya ma kĩwatho. Si tunaweza sema tu vile tu anaweza tu. Watuambie tu Ndochi alifanya nini, makosa ya kumuua ilikuwa ni nini. Juu Ndochi hakuna vile wanaweza tuambia ati Ndochi alikuwa amepigwa mob justice. Sio si mob justice. Juu alisema ati Ndochi alikuwa amepigwa mob justice na si ndio wenye tulimuona, tulikuwa huko mochari. Ndochi hakuna mob justice ilikuwa hapo. Hata postmortem walituambia Ndochi ni kudungwa na kugongwa kufanya internal bleeding. Hiyo ndio kitu walituambia tu. Kama tu hivyo venye waliona tu ni vizuri washike Nduthi wapeleke station kuliko Ndochi, jua tu kujua kwenye Ndochi walimpeleka. Na after Nduthi sasa imepatikana ndio maaskari wanatupigia kutuambia ati Nduthi iko huko. Yes, so tunataka tu haki ya Ndochi patikane kwa sababu is very young kupoteza mtu kama yeye, na ndiye nilikuwa nimemchukulia hiyo Nduthi hata kwa amemaliza 1 month nayo ndiye aweze kujisaidia nayo. It's very painful. Ngĩgũithiranĩria marĩa marahanĩka kaunti-inĩ ya Kiambu, rĩtwa rĩakwa nĩ Njau ya Kĩnuthia.